alokhu ehle njalo ama-monthly listeners koTomkhulu, inkosi kaMaskandi, uMnumzane Khuzani Mpungose. Okuxakayo ukuthi umuntu uma esanda ukukhipha ama-monthly listeners wakhe anyuka mawala. Kusho bani? Umlandeli omkhulu kaKhuzani Mpungose, izinqola zikaMaskandi. Hhayi, basuke benza ukuthi nje ni-react ma-Blue Nation, bayanazi ukuthi nizo-react uma kunento elingayithandi. Right, asidluleni-ke lapho. Nansi-ke indaba. Izinto ey'njengalezi abantu uma bey'bona baba nokudideka ukuthi ingabe is the same person labakhuluma ngaye ngale kuleya post yokuthiwa ama-monthly listeners akhe ayehla. Lo hlanganisa u-8 million nge-35 days, bathi uMaskandi usibili ukuthi asheshe afikele lapho. Number one-ke umzukulu. Zibuzeke ukuthi ke baphi laba abanama-monthly listeners amakhulu. Sengikhohliwe, bakhipha ama-EP nama-single. Hhayi, asidluleni lapho siqhubeke. Uma uthi uyabheka laphana kuma-album alokhu ephumile-ke, at least-ke kusuka ngabobani, ngabo-September, kodwa awonyaka wonke-ke lama-album akusikhona ukuthi from September. No, the whole year, even na-last year, before kuphela unyaka wonke bayawa-include lawo ma-album lawo. Kuphi ama-album asadlala kakhulu. Uma uthi uyabheka laphana ekaMenzi sanda kukhuphukela ku-number 3 laphana ezi-album ethrendayo njengamanje. Uze kaMzukulu lokhu yenze umlando waya ewunumber 4 kaMzukulu. Khuzani isewunumber 9, ikwi-top 10. Can you imagine lo muntu lo okuthiwa wehla ama-monthly listeners? Why ngikhuluma lezi zinto bafowethu nani ma-Blue Nation? Ukuthi ngifuna nibone ukuthi i-agenda akusikhona ukuthi kusuke kuveza into ethize, kusuke nisuswa nina entweni eniyenzayo enhle. I-album ina 40 days yaphuma. Maybe lapho Spotify ibala kancane kodwa isesekuyi-top 9. Can you imagine ukuthi umsebenzi onzima kanjani ukuthi wenze leyo nto leyo? Njengomuntu okuthiwa hhayi ama-monthly listeners ayehla, washa wacima wasala yiqembu. Ukuthi ngifuna nibone ukuthi niyasebenza, nisebenza kakhulu. Lokho enikwenzayo-ke kumbeka kuphi uKhuzani. Ningavumeli abantu ukuthi benishintshe, benisonte iy'ntamu ukuthi nize nibone indlela ababona ngayo. Bafuna nibone ngenye indlela. Naba abanye bakhona nofana basesekhona ku-number 36, noSaliwe number 46 album yakhe isesekhona. Since uSaliwe i-album yakhe-ke kunamamiliyoni-ke ambalwa laphana-ke, nayo isesekhona. Uma uthi uyabheka-ke laphana ey'ngomeni ey'hamba phambili, number 3 uMaqondana uFeza, number 5 uMafikizolo, number 15 ubani uMenzi ethi Weskhinkili, noNhloso Khwele basekhona, ingoma yakhe yaphuma ngoMeyi 31. Umzukulu wamthola lapho ku-number 24. Nali-ke iqhawe labo u-number 38 ingoma ethi Dubai, ngoba nje iy'mfene ikhombana iy'mongo, ikhombana iy'gobhe. Nali-ke iqhawe lakhe leli aba nesikhwele ngalo, ngoba umbona njalo ukhuzane this, ukhuzane that. Nali-ke iqhawe lakhe lamba ku-38. Usuyayibona-ke inkinga ukuthi ikuphi? Yilapho-ke inkinga. Ilokho nje ngifuna ukuveza okumbalwa ukuthi-ke ma-Blue Nation, kwesinye isikhathi-ke akuzona zonke izinto okumele zinikhathaze, akuzona zonke izinto okumele niy'fake enhliziyweni. Vele niyi-content, uKhuzani uyi-content. Akuvumi ukuthi ethi umuntu uma yenza into engakhowuthi uKhuzani, no matter what, uzomkhotha akathandi. Yingoba if engalifaki igama lakhe angeke kwenzeke kahle lokho asuke efuna ukukwenza. It's not like kuney'namba ezi-special ezenziwa yilelo qhawe leli alikhwelezelayo. There's nothing special. Yinto nje ejwayelekile ayenzayo, engenankinga futhi, kodwa yena usabona i-problem emsebenzini kaKhuzani. And umuntu into ayiphoyintayo yini? Into eyi-one, akakhulumi ngendaba yokuthi kusese-album kaKhuzani kuphela ehleli ku-number 1 laphana iminyaka emibili ilandelana. Akakukhulumi ukuthi kusama-album kaKhuzani kuphela ukuthi ahlele kuma-iTunes iminyaka emibili ilandelana. Akakukhulumi ukuthi iyastreamwa kakhulu i-album kaKhuzani day number 1 no-day number 2. Akakukhulumi konke lokho. Akakukhulumi lokho ukuthi i-album kaKhuzani yastrenywa 3.5 million
wama-views laphana kubani, ku-YouTube. I-album kaKhuzani ku-Spotify nge-week number 1 yastreama 3.6 million ngeviki lokuqala. Wonke lowo mlando leyo ayikhulunywa, ayiphindaphindwa. So mina nabanye sikhona for lokho ukuthi nize ningagudluki kulokho enikwenzayo, nize ningadedi endleleni yeqiniso nezinto ezenziwa uKhuzani. Ngiyazi ukuthi abanye benu ubathola sebekhalaza ngama-monthly listeners, ungazi ukuthi uzokhala kanjani ngento ongayiboni. Kumele ukhale ngento oyibonayo nowaziyo ukuthi yenzeka kanjani. If awuyazi uzokhala kanjani, cause lokho okutholayo ilokhu okungangamandla akho. Kodwa zonke lezi zinto uKhuzani azenzile, zona yishoniswaphi? Ziyafihlwa? Kuba ubushompe-shompe? No. Ilokho-ke mina-ke engikuphikayo. Abantu nje bengaze bedidiseke emhlambeni bebona lokho kubhalwa lama-post. Imilando imile, isamile egameni likaKhuzani. Last year imilando yonke uKhuzani uyiphulile, this year yonke umlando uKhuzani uyiphulile. Even if bakakutshela ihlala 1 week i-album phezulu, kwasho kwacima, okusala ihlalile eyalelo qhawe lelo alikhwelezelayo ayikazi. Ilokho umuntu okumele akwazi nokubalulekile nokungumlando-ke loyo osaphethwe uKhuzani ukuthi ama-album akhe enze imilando emingaka. Kuyohleli nje kunjalo. Okunye nokunye nje izinto nje okumele nikhululeke zinganikhathazi nanoma yinini. uKhuzani bafowethu ukhona ufile kule game. YouTube wenza izimangaliso, amamiliyoni ayi-4 amanye ayeza, nisebenza kahle kakhulu, niyayimisela. Yilokho nje okumele nikwazi-ke this time around ukuthi you've outdone yourself kwizinto enizenzile. Niqhubeke nje niphushe-ke emsebenzini. uKhuzani amarekhodi afana nalawo asazolandela. Thina nje sokusikhona nje ukuni-remind-a ukuthi no, uma kuvela into sinilandele nje into ebhalwe phansi. Kuwo lama-page ababesichobela ngawo ngo-2023 nango-2024, lawo ma-page lawo yiwo-ke asekhonfema-ke umlando kaKhuzani. Sibonge ithuba siyodibana okuzayo.